Selamat melambi kombongan masalok na puang tu di kamasailan puang Yesu. Renungan harian Toraya edisi Senin tanggal 22 Oktober tahun 2020. Pak Basanta diala lamai Yudas pasal misa dimulai diomai ayat 17 saya lako 20 talu. Dolo yomai latabasa kadan na puang ta mas sambayang. Liu mamases ya liu kaborok komi puang lan temelambi totemo. Belana mempayan ia tudio na mamasemi tontong laim palako kami taumi. La umbasakan surak madatumi. Pagarri kan puang. Mika masekan kuasa penamasalo deno pa na yatu kadami. Lamenda di kadabalo lalu sulapa katuangki. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. Kadana puang matua lama Yudas pasal misa dimulai diomai angka 17 saya lako ayat 20 talu. Apa kamu te pak kaborokku lami kilalai tu apa napokada dolo momintu rasulu na puang ta Yesu Karistu susitu mangka komi napokadan kumua ia ke atu undina lasae bak tu pira-pira to patele tu unturu kamai luan masuangana. Tau ia tomai tu umpaden kasih sarakan. Ia mo tu to umbudanan mentolinona siatae nani pena. Apa kamu te pak kaborokku pabantang itu kalemi umpo parandangan kapatonganan masalo mitongan. Ami masambayang narondong pena masalo. Nasusito karitutu itu kalemi lan pak kaborok na puang matua. Ami tayan kamamasian na puang ta Yesu Karistu. Tumeba lako katuan matontongan. Ia to bata-bata kamasei. Sia sintaki tu tau ia tomai lan mai to api ami pakarimani na lako tu sengaana lama tangking komi ungkamasei sia lami kagigi tu tamang kale narutaki kamaroyan pak kalean. Amin. Kadan na puang. Kombongan masalo na puang bantang ko lan kapatongananmu. Teguhkan imanmu. Nakuat lan ayak 17 saya lako ayak 10 karua. Apa kamu te pak kaborokku? Ia tu mikilalai tu apa napokada dolo momintu rasulu na puang Yesu Kristu. Susitu mangka komi napokadan kumua. Ia ke atu undina lasai bak tu pira-pira to patele tu unturu kamailuan masuangna. Ia te pa apa kilala ia te umpakainga ki kumua paralu dikareai tu kapatongananta. Belanna inang labu tu rupa-rupa to mangada. Labu tu rupa-rupa to mangada salah siapa ngadaran me papusa. Senga amito tu patele siapa beese tu marah. Umpamo dongki lan kapatonganan. Susi napamanasa Yudas. Tangnya Yudas Iskariot. Kumualan atu mak katampakanna labu tu topa beese tu tuo unturu kamailuan sia umbudanan mentolinona susina motomai to mekutana kumua umbarabutinna kumua ia tu Yesu Karistu ia mo puang sia dikua para puang nama tumbai anna dia ata
sia di pakario-rio, anna taebang anna me bali. Ia mote to me kutana susi temai, tu disanga to umpaden kasih sarakan, sia to umbudanan mentolinona, sia tae anna torroi pena ayak kasera pa abasanta. Ia moto ana dipakaintin lako kita susi dipokadalan ayak 20 kumua. Apa kamu te pak kaborokku pabantang itu kalemi umpo parandangan kapatonganan masalo mitongan ami masambayang narondong pena masalo. Ia tututang ma patongan lako Kristu tae anna torroi pena masalo. Ia moto ana tontong tuolan kamalilinan, sia unuali katongananna puang matua. Den riki ika tangalanao ton kamalaman, apa ia ke tontong siaki makari tutulan kapatonganan, sia tuara na panundu kuasa pena masalo, manasa ia mo puang mo la tontong umpabattaki, sia napasiriaki kamarampasan ulopian ni tukatuan si turu pak perayan na puang matua. Tontong ko bantang lan kapatongananmu, teguhkan imanmu. Amen. Kombongan na puang matua, may komita masambayang. Makuri sumanga akan melambi totemo puang. Belanna mempayan ia tudiona pak kaboro mi sia pak kamasyammi lako kami taumi. Kure sumanga tu kadami umpakilalakan kitontong bantang lan kapatonganan lan puang Yesu. Kure sumanga puang. Melambi totemo kipasambayangan tu kombongami lalu mintu mak rupa-rupa katuan. Kure sumanga puang tu kombongan urayakan ulang tahun lante bulan Oktober. Kamu puang la umpasake den nopa na tiroi siana kanasai ondong pirakalante minggu yate. Na tiroi kumua yatu pak kamasyammi tontong lempan lan katuanna. Nama rupa-rupa pak kure sumangasan di may kombongan. Kamu puang la tontong untiroi umbana kuatu taumi umpudi sia umpakalabi komilan katuanna. Kure sumanga puang. Melambi totemo kipas sambayangan. Ia tu kombongan mi lan unangkaran pengkarangan. Puang kamu la umpasake sia lami pakaboro. Kipas sambayangan tumintu anak-anak na kombongan. Kamu puang la umpasake lalu mintu sulapa katuanna. Ambek mamaselan suruga. Kipas sambayangan tu kombongan mi. Tulan pergumulan. Mak rupa-rupa katuan. Lalanna kamaramunan batangkale. O puang mitiro sia mitaru buda-buda. Tu taumi marasan dio banua pa adampian. O puang kamu lampasake. Tusang siulurangki sia kombongan mi. Tulan sementara dirawat lan banua pak dampian. Ibu Yeti Yulius Yusuf, Ibu Anton Tiwa, Ibu Damaris Siri, Saudara Herman Santosa, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Bapak Martin Patanda, Bapak Markus Ruru, cucu Bapak Alson Ano, Bapak Bayu Joni Doa, Bapak Otto CG, Nanda Rian Lete, nabak tu pira-pira patu tomatuang kisya kombongan tu sementara di Dampio Banua. O puang kamu long kamasesia lami pakaboro. Tenduka moto tu kombongan lan pergumulan belanna duka cita bak tu mamaram mata. Kamu puang la tontong umpakaboro i
kamu puang la tontong unhiburi tumintu keluarga almarhum Nyonya Dina Sapan, o puang kamu lampasake tumintu keluarga dio kelompok 6. Kipas sambayangan duka tu taumi Ibu Damaris Bontong belanna yatu tomatuanna mitambai kaboro do toraya. Tenduka tu Bapak Samuel Tampang sola Ibu Samuel Tampang mitambai tu tomatuanna. Kamu duka puang la ungka masesia la umpa kaboroi lalu mintu sulapa katuanna. Mitontong dadi toma apakatana tunggak lako mak rupa-rupa taumi batu pira-pira tu kombongan lan mamaram mata. Kipas sambayangan duka tu mintu pengkarangan lan hadapi minggu baru puang kamu lompas sake. Kipas sambayangan tu pembangunan gedung gereja, ruang sekolah minggu, ruang serbaguna, inde jemaat ramah. Kama sei siapa kaboro itu kombongan tontong umpas sambayangan nih tukang tu sementara mipake den no pak puang. Nah pas sambayangan na kombongan sia topangan doa dana kamu lompas sake. Nada di melote pembangunan situruk lalan pak poreyami. Bengkan ni kama totoran mas solanasang tu majelis gereja sia mintu pengurus OIG sia mintu kombongan den no pak puang kitontong mas sambayang usorongan katuangki ulopian ni tu katuan mama semi tontong lempan. Kure sumanga puang, kure sumanga perangikan ke mas sambayang kalante melambi ito temo umpotete puang Yesu puang pelabak na kasalangki. Amen.